Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Kakenhun yele kai jong ka Niaw Wasa FC kalarung siya ka semi-final hakalumpong yele kai Mawlangwir Football Invitation Tournament arhajar arpulai do arpusaw. Hadian makalala man Pynliem no iya ka Aphuyemi FC da shi lanot hakaji yele kai kabalong mentakasngi ka shipautre urimpang arhajar arpusaw Hamadan Rolling do Stadium Satsnan Mawlangwir Southwest Khasi Hills District. Yakati ka gol jong kanya Wasa FC layo bantabdo dashngan sukla uba pongi ka jersey number hinyo haka minute ka ba arpun rio jong ka kelas stem. Yakana man of the match hakani ka jingda kai layo do dashngan sukla jong kanya Wasa FC. Nakalyang ka Mawlangwir Sports Club kala pentip ru ba ka jingda kai semi-final ka baningkong first leg kanong haka khanyo tay urimpang arhajar arpusaw hapadeng ka Shalong lajang FC persya ya ka KMC Sonapur FC.